chibai ule voin hi October ni somni pasari sangni le somni pahni ninga ni nia sagai region le Magwe region a sipai som pasarin thi thu hianin bulhan tan taila sagai region matya township chuan chung saga pin kho op tara phiu kholei bula operation nei firfiak sipai ta chu October ni somni paruk jing da sari le ni somni vel khan PDF tangrol polten len mai ni nan lo baya sipai pahnian thi ti ria tani chu sipai baitu te chu Naso Underground Revolution Army te nagangi nang polte tai Underground Revolution Army te MDY PDF Mongo Squadron polte NGUFF Fox Army ten ni tin Sagan region Miao Township padau chawa tanga chuak firfiak sipai ta chu October ni somni pangatlai khan PDF 10 landmine sominan lo baya sipai som velan thi ti ria tani he firfiak sipai te hi Chawriat police station in kultani in anbul nai khuwa te lu suwa haltu ten nia nalong la lu mai chi tele bonai tu pol 11 brothers 10 bominan bai thu Minsian district battalion nga na ten thu chuan siamani tin Magwe region Pau township kain le police station po October ni somni paruk chun dar khatvel khan PDF tangrol pol 10 ral thuam lian 40mm le 60mm in ka pa sipai pahnian thi ti ria tani chu baina chu People Defence Force yenan chawatanga KIA brigade kuana lu thartle pakhoku district battalion som panina YRF bunapawa pol 10 KIA din cham voi samruk panina lomna mun firfiak sipai 10 jet fighter palia boman thlaga wanga thita te polan thungrul na ni thu People Defence Force yenan chauten thu chuan siamani tin Sagai region Suibu township Paleng khuwa sipai kempa kumhni vel in kulto piuso thi pol mi pangaten bike pahnia bomthian fai turan chuala in October ni somni parukhan PDF 10 landmine in lo baya piuso thi pol mi pathum thi in mi pahni chu paleng kho chungan tlan lu ti ria tani mungyua le ayaro in kar konga sipai motor pakhat baini in sipai soman thi Sagai region mungyua le ayaro in kar konga tlan sipai motor pakhat chu tual chung PDF polin bom thun zom mangin October ni somni panga zan daruk le mi somnga panga vel khanan baya sipai som velan thi thu ria tani God of Mungyua People Defence Force GPDF pola swai tu pakhat chuan bom kan ti puana huna ui chau sipai ho chun dinga motor chung om sipai ui chau ho chuan minun kap mai thailo pathum vel lakin minun kap thaya kan ka hlum za chu som velan niang tina soi chu in kana chu Northwest Alliance PDF tangrol pol battalion khatna division thuma God of Mungyua People Defence Force le Red Eagle People Defence Force te baka pauna Gorilla Force le Danger Force te mhalak na ni Sagaya Northwest Command Headquarters sa Captain Lechuan Pui sipai pathum ka hluman ni Sagai region Mungyua le ayaro konga sipai captain Sachia chuan na private car chu boma bai ni in Captain Lechuan Pui sipai pathuman thi thu ria tani October ni som panga jing lamdar kuwa le chan ve vela mungyua le ayaro in kar kong puetlan firfiak sipai reson phurru mak 2 kar chu tol chung PDF 10 landmine nan lo baya God of Mungyua People Defence Force GPDF pol thoi tu pakhat chuan mak 2 motora belthum sipai captain Sachia tel thu kan sia kan sian na le kan baina thinga la mak 2 kar po chuta chon hnu chia nia anu fea kren manginan la le ani tina soi chutiang da ubok chuan monstet tan fuzarat le ye inkar konga sipai motor som poko injui bai ani October ni somni panga chomadar somvel khan tan fuzarat le ye inkar kong we khami khuwa le yuata e kho inkara ye khuwa tanga chuak sipai motor som pakwa chu monstet tangyo PDF 10 lambulinan baya chuta chon sipai lam chon thinwala ma seng za chiang e thi ti nem nge thele ni lo chung sipai motor som pakwa ta chu dawela man kala ai tur reson le ral thuam phur polan ni thu tangyo People Gorilla Polin thu chuan siamani che insai chia sipai kem lak na a sipai som pasarian in peya ral thuam somli pathum zet kho mani Karen State che insai chi townsipa Military Council LIB zathum somthum pakwa kuilong tangkem chu Kenele tangrol polin an lak thu Kenele 10 kheten midian sila
October ni somni pangat lai lam khan kwelung tang kem chu bai ni in firfiak sipai soman in pea RPG le machine gun telin ral thuam somli pathum le puak thai thil ta khomani thu sia tani Kare National Union KNU Brigade Ruk Area Dupalaya District Chia Insaichi Township Hangteyo Lui Kama Military Council Camp pakhat chu October ni somni pangat lai lam khan la kania atuk jing lama sipai lamin jet fighter mangin sulai hnai vai om khuwa te chu ka wak thu tol chung mi tenan soya tol chung mi pakhat chuan tram kali khalom yo ko do khabul koile to kem chu zan lama la kania ma se tuk jing lama jet fighter mangin anon ka pa thlona pani in voi angzan ngen ka ti chu riat the ni lo a fu dan te pok an la se thai lo laina cheveka ti na soi tol chung mi then khat chuan tukin jing lama po Chaidong Sub Township Ajin Khua Sipaiten helicopter mangan baile thu sia tani che insechi ko chunga helicopter chu thlok renga voithum chuang hel quality in che insechi tual chung mi pakhatin kheten media shil ani Rikhodar khokianga Military Council Sipaiten bom kaman ra puwa wangin sipai pangan thi Chin State Indo Myanmar Falam Township Rikhodar Ward number 2 Tiyaw khomoi tlang chung om Military Council sipai kem atanga bazar tur ken kallain Mountain Eagle Defense Force te bom kam anra po thu ria tani October ni somni paruk jing daria le chan ve khan bom puak ri sia tanania dar kwale mi somni thlengin bom tumnga puak ti in tol chung mi pakhatina soya tol chung mi pakhat po in tumdanga po sipai rualten bazar thina tukina po ma to kan bazar le a hetian kalla hian bom puaka RPG le sniper in an kap chiama in ka ton na ero om san lo an liam na thin ri men kap chiama ni ti na soi local news 10 khetten median shildan chuan sipaiten boman ra pu hun kha jingdariat velania MEDF te bom kaman ra pu ka sipai pangan thi ti MEDF te hena tangin kan sia bom pu na mun chu sipai ke matanga hlawak lo tiaw khomoi huam chunga nia sipai thita te chu chena in chungan da luta a in chopinan hal chena in angzan nge kangral ti ero sia talen ni lo ti na soi to chung mi pakhatin zalen media shildan chuan momo po nu khan wi choten kong sira loading mi pakhat chon beng shepa chon dor kai te pon dor khar tirin anin chungan lu tir beka sipai liam tor mi pali zona kho chungan pan lain tlang sung lama ina kang sipai dang ten chena in chunga sipai thita te ruangan halan yang tina soi ve bok Military Council choi moina dong pha in zalal ka hlum ani rengun miau okla pa township Military Council choi moina Waisen lom mandong in zalal sosoa ka hlum ani October ni somni paruk jing dar kwale achan vevel khan rengun miau okla pa township in zalal sosoa chu urban gorilla pol in da tha Military Council ruat in zalal sosoa chu umsang ni le somni march thlasungin Military Council pek na thok thale Waisen lom na dong thayania ma se sosoa chu veng chung official tur konga ka hlum ani in zalal sosoa chu sipai te pek silai kolin ama wangaman tok tam takan om thu to chung mi pakhatin heti hian a soi miaukla dalan ru kol mingthang in zalal sosoa silai kol chu voi riat ka nia semhuna kalto voi riat lai ka nia athihar khop mai tuna chuan ui chau ho chu an khat vek kong pui pon dang chata thla polak thai lo ti na soi firfiak sipai thlop tu le lobby te chuan dalan sosoa thi chungchang chu telegram laman the dara chu tiang bokin October ni somni pangatlai daruk le mi somvel khan Monsted Tathong Township Thangmu Kholoma Surveillance Police angwin thuna chu biar dora thudlain Tathong District PDF tenan ka pa amuna thi ngal thu ria tani Police Surveillance angwin thuna chu petrol zorna mun sangsanga a thlona petrol a thun ba ka license in mu chuan poisain choi tam to zo kang tia vo thina ni thu ria tani Wentun Township Venglal le Police Chief Thani nu in Military Council Sipaiten tol chung mi som ko chuang maninan soisa soisak du lo chuan cheng noi tel pe ka ngai Mandalay Region Wentun Township October ni kwa khan Police Chief Boso ale October ni som pasari khan Township Administrator chomi u ate thadi nuwa atu katangin ni khata tol chung mi pasari vel Military Council Sipaiten an man thi ti sia tani firfiak sipai te hian
วันตุนตาวสิบชูงะ NLD party bi le sa ten man tlang puya konga vai vak te pon dap thina san le wang om lawamanin an man then khat chu cheng nuai nga dilen chuale thina mi ho sadewan ngai then khat phei chu cheng nuai som pakwalai ten dil thin ti ria tani voice of 120 an soidan chuan poi soi lo twal chung mi ten man thina mi pa te chon phone check sakin politics lam rong kai thalak ten mu chuan an kut phur sakin an hlapa an contact a phone number ta chu avain an call tira an rin hlel ta chu indom na mun laman thon kan khiat china mi pariat an thon to a an man zong hi mi som kwa vel ni in mi then khat chu cheng nuai li te cheng nuai nga te dilin an chuale a an man tamjok hi NLD party mi le sa deuh hliran ni suman nei dana zirin mi then khat chun dil tem dewa mi then khat chun dil tam nuai som pakwalai dil te pon nei poi soi lo mi pui ta chu chuan lam chi rang rang siamin an man an dei bera poi khoina hnu man hmu lo po in sum hmu nan an manga ni khata mi pasari velan man thin ti na soi kum khat chungin military council te kan noi chimit vek don ti in lion battalion a major SA1 a soi military council sipai te hi kum khat chungin kan noi chimit vekanga mi puite zalen na hun kan siam don ani ti in lion battalion special force a major SA1 a soi dan chuan heng military council sipai ho hi kaini changpo ni lo simle mar chakle thlanga mi puitang rual ten kan bei meka kan hlau chete ei lo thile thau polin kumin chungin kan noi chimit vek don mi puiten zalen na kan hungai don ti hi kan in tiam na chu ni ti na soi strategy major SA1 mi puine na thu soi hi lion battalion 10 an thu chu an tar langa ko kare khopuya in ka na soi sel ton nuala eng thu po ni se military council sipai ho kar phong turin thalai tele PDF tang rual ten thei topin kan do don ani tina soibok october ni somni pakhat ko kare khopuya nilenga in kana khan major SA1 ka iswai lion battalion tele dagani operation 10 drone mangin military council hawan ka arona chu in beina chuan liam tor sipai tam tak omin military council 10 thona tangin tum somnga itlem lawan bom thu sia tani ko kare khopuya in kana hian military council sipai somni itlem lawan thi ti sia tani bok in saint jela thi turan chung thurel mi somnga chuang an oma an hlau thong hle Rangoon region in saint jela thi turan chung thurel mi somnga chuang an om to a an hlau thon hle thu jela thu nei tu ten hena tanga sia tani heng thi turan chung thurel mi somnga ta hi uichau omnan ti na huna a sanan da khom thu sia tani jel tang tanpui tu jinga ukil pakhatina soidan chuan thi turan chung thurel ta hi video conference mangin thutluk nan siam thina athan chu thu boin orbela duty te zirin an pot toinan pasai mai thina ni tina soi thi turan chung thurel te omna uichau omna huna hian rak chel chulten omnual thu ria tani thlakhat kalta september thla khan room thumna in khailhum na mun in chunga rong an noi thar muani thu jel tang pakhatina soya u jimi le u zia tote an ti hlum nu khan khailhum tura thuan chua thu ti ti chuak nuala heng thu hi military council 10 official takin thu suan nei lo military council 10 sarkar nan lak nu kumsang ni le somni pakhat february ni khatatanga kumsang ni le somni pani october ni somni pali thleng hian thi turan chung thurel mi zale somni parukan om to a jelatang mi singkha sang ni zasari le somli parukan om thu AAPP te thu chuwa tanga ria tani kalimio khopuya thil mana sara wangin construction company 10 an nan chol Myanmar military council 10 sarkar nan lak kumkhat le chan venu hian kongsang sanga thil mana san chho zela wangin kalimio khopuya po construction company 10 na thon chol san thu ria tani hetianga thil mana san chho wang hian sum hlona zual zela na thok tu zat be chuang 10 an nan chol san thu kalimio khopuya company a engineer pakhatina soi a soidan chuan tunma ret anga sakthei ni to lova ret sang ma se contact sign nan to ni wangin sum dil non le thei to box si lo sum kan hlo zela wangin in nei tu te kan silfi anuwa kan chol san ringot ani tina soi in sakna na man thin cement bag khathi covid 19 ma kha chuan che sangli le sanga in kar ni thina covid 19 nuwa chuan bag khata che sangriat vel kai chhovin tuna chuan cement bag khata che singkha le sang thoma kai chho to ni chutiang vek chuan rod hlom pui khat po
chiat noi sarian ilain chiat noi som paria ta tanga noi som ni man thleng akai chho thu sia tani he thil man re ta san chona sada wangin company ten thil re chut dan thiama har to wangin contract tan po in nei tu te tan po har sanan to thun soya an soidan chuan tunari chuan za som ni vel chawin kan thok thaya in nei tu ten summin pek bel chuan kan ran thaya thil man sang ma se daily re ta sang box si lo ni khat thok chopa in chom tan chuan arsa a company po in thei to pa chuang ar ngara de tina soi hebin kar a hian dollar thlengna sang chho zel bok nen na thok tu tam takin an chol san nuala tunari chuan in nei tu te na in biak rem dan an nga mek thu sia tani tuna hian kalemio khopui chevela construction company som chuang ten biak in te clinic tele chen in somsari chuang an sajau to a engineer pariat labor leader somli le na thok tu zanga ten man lak mek thu sia tani kheten media in nimin october ni somni paruka sipai thizat le pdf thizat report ala khom danin kachin state phaka na kio din champha voisom ruk pani na lomna october ni somni pathuma thothaina bomna khan mi puilam somli parukan thia current state chia in sei chia sipai somthum chuang thi in som pasarian in peya mandalay region mataya sipai panhian thi sagan region miawa sipai soman thia magwe region pau township sipai panhian thi chin state ri khodar tiawa sipai pangan thia sagan region mungyale ayaro kara sipai som pathuman thi sagan region wedleta landmine ti po para wangin pdf mi panhian thia sagan region swebua sipai pathuman thi heti hian nimin september ni somni paruka sipai thiza le pdf thizat khaten media report ala khom danin military council sipai somria le panhian kiama mi puilam somli pariadan thi ani khati jongkha hoina chanchin thar kan ngai thlak the chu ni e